za aplauz. Evo nas ponovo u studiju kod naše igre Pogađanje zanimanja. I tu ćemo vidjeti da li je selo ili grad osvojilo poen. Ajmo prvo da predstavimo naše večerašnje goste. Osoba A. Ja sam Ranko Prodanović, trener plesa. Osoba B. Ja sam Ranko Prodanović, instruktor plesa. Dobro. Osoba C. Ja sam Ranko Prodanović, trener plesa. A, B ili C? Ko je trener plesa? Ajmo od grada. Evo, grad mi je sad ovde bliže nekako. Izvolite, prvo pitanje. Ajmo, brzo. Pa ako ste instruktor plesa, osoba B, koliko traje otprilike škola? Ne otprilike nego tačno, koliko traje škola ili tečaj plesa? Zavisi za koji ples. U proseku može da bude 3 meseca do 6 meseci, zavisi koja je vrsta plesa. Šta vas zanima? Dobro, ajmo selo, brzo. Osoba, vi ste trener ili kako rekao ste, instruktor klasičnog plesa? I klasičnih i latinoameričkih plesova. Ajmo grad. Pa nekako sve vreme razmišljam, pošto je osoba B rekla da je instruktor, oni su treneri plesa. Interesuje me koji je položaj ruke kod dame u britanskom, razlika između britanskog i argentinskog plesa, na primjer. Ohoho. Razlika u oštrini pokreta. U oštrini pokreta? Da. Položaj ruke je isti, ali oštrina pokreta je drugačija. Idemo. Da li mogu da zamolim osobu A, B i C, kad kažem 3, 4, da ustanu što brže? 3, 4, sad. Hvala, ja već znam ko je. Dobro, ajmo dalje, brzo. Osoba A. Rumba. Iz koje zemlje vodi poreklo? Rumba vodi poreklo sa Kube. A? Idemo, selo. Osoba C. Pruveta, to je pirueta, šta znači? Pirueta je okret. Okret, dobro. Idemo, grad. Ja mislim da bi trebao instruktor plesa da zna šta je plie ili šta je grand batmane ili grand jeté u baletu. Koja je razlika između grand batmana i grand jetea? Molim ti meni poslije da objasniš. Preskočio bih pitanje. Osoba C? Isto. Moram vam priznati da ja nisam učio balet, već sam učio klasične, znači moderne i kako evropske, tako i latino plesove. Ja sa baletom nisam imao dodirnih tačaka. Dobro, hvala Ranko Prodanović. Osoba sva trojica. Koji je svetski prvak u latinom plesu? Kako se zove? Ima više latino plesova i više tih federacija, tako da ima više tih svetskih prvaka, zavisno. VBC, VBA, VBA. Tako da ne bih znao trenutno. A gospodin B? Postoje više takmičenja, više, zavisi koja godina, zavisi kad, zavisi... Zadnji ovaj. Osvaldo iz Argentine. Osvaldo, dobro. Dajte ovako da se razumemo, ima raznih, ali Jose sa Kube je neprikosnoveni šampion sambe. Znači tu nema šta se priča, da li je u solo tačkama, da li je u duetu, uvek je njegova i isključivo njegova prva titula. To je moja reč i tu nema šta se priča. Hvala. Idemo grad, brzo. Ko je kod nas državni prvak u plesu? Ranko Prodanović, ja sam državni prvak. A osoba C isto tako, pretpostavljam. Ja ne znam njih dvojicu, ali ja sam prvak Srbije. Selo. Ja ću samo vizuelno ovako. Svi trojica, gledajte, a prvo ja da uradim. Ovako, znači, desna noga preko ove. Kad kažem 3, 4, ovo da uradite. Ajmo. 3, 4, sad. Dobro. Ajmo, Ivane. Ja bih molio pitanje za svu trojicu. Gde je, u kom mestu i u kojoj hali se održalo posljednje prvenstvo Srbije u plesu za juniore? Ajmo. Iskreno ne pratim takmičenje za junior, tako da zaista ne bih znao. U redu, onda za seniore? Pa svake godine je na različitom mestu. Ima u hali sportova, ima u Pioniru, zavisi gde, zavisi kad. Nemoj ti da vrdeš okolo naokolo, gde je sad zadnje bilo, bre? Ne navikuj se, bre, na čoveka. U hali sportova. Evo, ja ću da postavim jedno pitanje. Osoba A, B i C. Kako još zovu tango? Tango ili... Ima više naziva, najčešće je tango tužna misa koja se pleše. Argentinska pesma.
Razgovor telo. Oho. Ajmo grad. Ajde malo ti piti, šta samo ja da pitam? Ja? Da. Znači, ovako, osoba B. Da li možete da mi izbrojite ritam koraka u kadrilu? Znači, kako ide? Sa sve okrete. Mogao bih, ali ne smem sad da otkrivam, pošto niste u mojoj školi plesa. Oho. Selo. Pitanje za sve troje. U kojoj to školi vi predajete, osoba? Plesni centar Mladost. Mladost, dalje? A i vi? Plesni centar mladosti. Svi? Plesni centar Mladost. Da. Dobro, idemo grad. Gdje se nalazi plesni centar mladosti? U Resaskoj 28. U Beogradu? Da. Kako se kod nas zovu državni prvaci u plesu? Latino plesu. Mislite na imena i prezimena ili... Pa ne traži broj lične karte, samo ime i prezime. Koliko ih ima? Ima ih u dve kategorije, znači u latinoameričkim plesovima i ima ih u kategoriji standardnih plesova. Dobro, pitao sam u latinoameričkim. Muško, žensko. Da čujem, akcija. Za koju godinu pitate? Ja znam za Miću Milojkovića. A osoba B i C? Imate više različitih, zavisi koji. Pa latinoamerički. U kojoj kategoriji? Dobro, neka kaže C, ajde. Gospođa Ana Jovanović i ja smo osvojili najveći ukupan broj poena, tako da smo nas dvoje trenutni šampioni. Izvinite, koliko ste poena sakupili vi, a koliko drugoplasirani? Nas dvoje smo osvojili 84 poena, drugoplasirani su bili sa 60 poena. Ovako, pitanje za sve trojicu. Recimo osoba C. Ko su ljudi koji predstavljaju žiri na takmičenju vašim u latino plesu i ne znam već? Ljudi koji predstavljaju žiri, znači ne možemo reći po imenci jer žiri nikada nije isti, ali to su uglavnom izuzetno renomirana imena što se tiče evropskog i svetskog plesa. Samo jedno ime recite. Pa evo, na primjer, gospodin Milenko Vujić. On je jedan, da kažemo, od naših A od stranih? Od stranih tu je recimo Georges Lefort, zatim imate Johana Grundberga i pomenuo bih eventualno argentinskog gospodina, kako mu beše prezime, Juan de la Vega, ja mislim da se preziva. Osoba B, isto pitanje. Pa kod nas je Marko Popović, a tu je iz Španije Antonio Lopez. Osoba A, nisam poverovao ni B ni C, recite stvarno iskreno. Naš najbolji je Marko Popović, a od stranih Englez John Andrews. Osoba, interesuje me, da li postoji limit u visini za latino plesače i plesačice? Idealno je ako muškarac ima oko 180, a devojka 170. Znači da bude razlika negdje oko 10 cm. Upravo želim da pitam i osobu B. Koji je limit u visini za latino plesače i plesačice? Naravno, ne može ženska osoba da igra latino, da je visoka 1,40 m ili muška osoba koja je visoka 2,20 m. Znači, postoje određeni limiti i jednostavno postoje neka određena pravila za tako nešto, da bi se izvodilo perfektno. Hvala lepo. Osoba C, interesuje me samo da mi kažete šta najviše utiče kada je u pitanju visina ili u stvari okretnost latino plesačica. Šta najviše utiče na njen lakši ili teži okret? Uvek najviše utiču kukovi i visina štikle. A da li razmišljate o visini težišta samog tela? Zato sam i rekao kukovi. Ok, hvala. Idemo selo. Koji ritmovi, latino ritmovi koristimo u našoj narodnoj muzici? Kraj. Nema odgovora, Đoša, na ovo pitanje. Nažalost. Mi ćemo sada morati da čujemo vaše konačne odgovore. Šta mislite, ko je trener plesa? Osoba A, B ili C? Idemo selo prvo da kaže odgovor. Osoba C. Idemo grad. Naš konačni odgovor je osoba A. Selo kaže C, grad kaže A. Da čujemo osobu A da nam se predstavi. Ja sam Ranko Prodanović, trener plesa. Koji ste vi legende? Osoba B, da nam se predstavi ko nam je bio u gostima. Moje ime je Goran Filipović i ja sam imitator Michael Jacksona, ali nisam instruktor plesa. Odlično, i da čujemo osobu C. Ja sam Slaviša Repac, učitelj kapoere.
Dakle, rezultat je 1:0 za grad. Ostanite uz Grand Show. Queste di leggende.